Qana jay. Сөйлөгөнгө чыгат азыр аксакал. Отургуза берейин. Болду? Болду? Bismillahirrahmanirrahim. Alamlarda жараткан Аллах Субхану ва Таала чексиз мактоолор. Жана бизди адам деген динди жеткирген, бизди адам деген намга татыктуу динди жеткирген сүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar olsun. Hurmatlı tuğanlar bugün buna atadan taragan soğuk tuğanlardan oluşunda birbirimize tanışıp, birbirimize göz üstüne meyir üst düşüp oturgan jayımız. Bu жерде ejeler, eneler, aksakal, atalar, akeler, ököler var gelişti. Allah razı olsun. Tuğanlar bu tuğançılık degen mesele emine dese biz daim qandaydır bir başımızda bir жараткан Kudaydan sınov gelse, bizden canımızda uşul tuğanlar turatken. Tuğansız el bolbaytken. Tuğansız el de bir junglidegi bir mostun tübündögü Afrikalık negirlerle yaşavansa, atak kırgızlar bardığı tuğanlaşıp yaşayken. Oşoluktan urmatlı tuğanlar, bizden toyumuzda da, marekemizde de, uşunday birlikte, ıntımakta, bir katar, bir saatta tarafın dişindey birdey turup ıntımağızdı bundan keyin bekemdep bir-birimizle tanışıp, bir-birimizle meyirleşip, bir-birimizle nomerimizni alışıp, gruppalarımızды bilip, bundan keyinki iş-şaralardı kanday uyuşturabız, kanday kılabız dep kengeşeyli dep bugün buna kökselektik soğuk tuğanlar uyuşturup, başka bir ayılдағы tuğanların barın çakıp oturabız. Her bir kadamınızlarga жараткан Kuday razı olsun. Bu benim ağam olur. Atamın tağazı 95 yaşta. Hazır bu kişilerge de ruhsat veririz, söylüyoruz. Hurmatlı tuğanlar, her bir kadamınızlarga жараткан Kuday soğup жазып, her bir kadamınızlarga kılgan günölörüdü Allah Taala keçirgen bolsun. Hurmatlı tuğanlar, tuğançılık bizge daim kerek. Tuğanlardın ortosundagı kemçilikler bola turgan nerse. Kemçiliksiz bir gana Allah Taala. Pendelerдің барлығы kemçiliktöyбүз. Perişte emesbiz. Oşonduktan içibиздеги kээ bir maseleler ol özübүздүн içibиздеги masele. Аны sırtка чыгаштын кереги жок. Ki жаманыбызды жашырып, жакшыбызды ашырып, ушундай ынтымакта дайым бирге болуп турушубузду жараткан Кудай насип кылсын. Азыр мен ушул iş-çaranın başında bugünkü iş-çaranı uyuşturup uşul жоопкерчиликти moyunga algan Aytan ağam balazı Topçoyken mikrofonga çakırsam, andan keyin dagы ulanta berебиz. Келет Topçoyke. Rahmatullah. Assalamu aleykum tuğanlar. Dagы bir joda şu жерге барыңыздар. Хуш келипсиздер. Көпчүлүк туғандар болып, ұзақ жақыннан келген туғандар. Мен не айтайын? Şu uyuşturup, şunda oturaylı деген maqsad, ең негізгі maqsadыбыз бұл соғылардың bir aradan tarağından yaşayıp, bizim bilimdігіміз, bizim ынтымағымыз болсын деген ниет. Баяғы ұзақ телек, ошаға танымайбыз да, дөйесен ошақ başımızı biriktirip, жақындашайлы, bir-birimizмен катташайлы, туғандашайлы деген чоң бір мақсат ой. Малекелерде жолугушайлы дайым. Баягы адам башына жамандык келет, жакшылык келет. Тойлордо, мерекелерде дайым бирге болушуп, бирге бири-бирибизди жакындан таанышып, ынтымакташып жүрөк деген ниет мақсат да. Men milletlerinde bir жолу ынтымак Кудайым ынтымагыбызды чыңдадым. Bundan da çoğun ынтымактар бердим. Birbirimizi çakırışıp dayım. Kudayım barımızda den soğuk, uzun ömür verdim. Yaxşılıklarda görüşüp жүрө берели. Aman boluplar tuğanlar. Anan nagi жарatan bir kişine ben oturdum. Kişi nazardan sus bolmay ketdi. Çıkıp söylep, har kim özünün bayağı ertenge
daha qana жерде учурашайлы, har kim maqsadlarda aytishaylı. Biz mына баягы биринчи жамаганда ушул жерде окуп отурган мына көпчүлүк ошолорго келгендер туугандар дагы келишти, рахмат. Ошондо айтканбыз, 6 айда отуруп турайлы, жол бат-баттан жолугушуп турайлы деп. Себеби узактан дегенде адамдан жанагы умут бергенчилик болот экен да. Ошол баягы тагы насып экен, узап кетти. Баягы оорушуктоо болду. Кыска эме экен да, убакыт саат ушу бүгүнчүлүк болду да эми. Ачам кичине созулуп кетти. Бул Алла Тааланын неме экен. Насып. Ошол сураныч, чыгып сүйлөп коюп билдиришке суранабыз. Рахмат экен, Алла разы болсун. Мына туугандык деген сезимди мен ушул жерге келип, ушул жашка чыгып билип отурам. Ушул кичинекей мезгилимде атам рахматылык ушул туугандардын кандай бир марекези болобу, тою болобу, жүр улумду ээрчитип алып барчы. Мен жаш экем, оюнга алаксы ата мен ойнойт элем, койсоңузчу десем болбой, жүр балам деп ээрчитти, токтоп калтырбай. Көрсө мен азыр түшүнсөм, тууганды тааныш керек экен деген максатта тааныштырып жүргөн экен. Биз ушул туугандык сезимибизди дайым ойготуп, кандай бир проблема болсо, дайым ортодо кеңешип кескендин бармагы оорубайт дейт. Кеңешип баардыгын чечкенге мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Кудайга шүгүр, бүгүн мурдагы сиздер көргөн, аксакал аталар көргөн заман, союздун ачарчылык доору өткөн. Азыр кембагалбыз десек күнөөкөр болобуз. Ар бирөөбүздө Кудайга шүгүр мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан топ жөөкө айткандай, ар бир 6 айда ушуну бириктирип, улатып, уюштуруп турайлы. Алыстаган сайын ортодо мейир акыбат алыстап кетет экен. Ошондуктан кечеги бул отуруш мурда эле болуш керек экен, бирок тилекке каршы пандемия болуп калып, ар бир жерде карантин жарыялап, ушундай сыноолор болуп калды. Кудайга шүгүр, мына Аллах Таала көтөрдү, дагы бир дасторкондун үстүндө бирге отурабыз. Азыр мен эми сөздөрдү ушул биздин көксеректик аксакал акелерибизге берсек, андан майдан келген, Сумсардан келген, Шакаптардан, Көкташтан келген туугандар болсо, бир-бирден аксакалдар чыгып, каалоо тилегиңиздерди айтып, ой пикириңиздерди калтырасыздар. Чыгыңыздар. Чыгыңыздар. Аксакалдар, чыгыңыздар. Чыгарыңыздар, тартынбай. Жана мындан тойламак сүйлөпмүн, ошо микрофон берген айтып койсоң, өзүн тааныштырып кайтан экенин, кайсы эмеден топтон экенин. Дагы Абдулла аке, жашырып ал. Ким? Siz aksakalga Siz kudasınız. Sizin yolunuz bu. Meymandan başlayız. Kuda. Assalamu alaikum. Hurmatli cemaat, muhteremler, sorumluları. Birinciden alamların egesi olan Allah Teala'ga maktular olsun. Durudu salavatlar olsun. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e sansız salamlar, şükürler olsun. Amin. Cemaat ben sizlerge aytayın degen, da tuğançılık, uruşçuluk degen en şeriatta yaxşı yola koyulganda bir-birimizni tanып, ulug' tuğanlaşıp жүргөнүбүzгө Allah özü nasip etsin. Men tanып alганыңыздар, мен Көкташ айылдан келген, атым Өскөн, Урмеевичпин. Sizlerge aytayın degen ой тилегим, максаттарым айтып койгонду сөзгө салчок болабыз. Жакшы көңүл коюңар да. Бул улуг туугандык дегендин мааниси эң чоң болуп ойлойт. Мисалы үчүн биз уруубузда бир өзү башта жамандык иштер күчүп калат, жакшылык иштер болот. Ошо жамандыгыбызды жакшылап көтөрүп,
birbirimizni qo'llab tursak, hech qachon xor bo'lmaymiz. Bardıq boshqa ulug'larga ulgu bo'lish, o'zimizdan erkinlikka qarayib bardig'i. Bular shu tasavvurni uyushtirib, ko'pchilik liderlerine zulvatkan insanların Allah bizi kabul etsin. Ularga dağını rahmat aytib ketaman. Yemin şu oturuşumuzun daim ular tuğançılıkta üzülmesinden yürüyoruz, hareket kılavuz var. Dağını aytayın diye dersem, o yaşlar, bizim baldarımız birini tanımaydı da, misal için başkaları benim baldarım yok, ulullar tanımaydı ulullar. Şu yakın lovatın eller, bir baldarını birbirine tanıştırıp, şunday oturuşlarga yaşlar görerek gelişin ayetlerinde mi? Aytayın diyelim dağın oturuşumuz kuralıyorsun, erteki günlerge 70 aylarga, 70 yıllarga bor bütün başlayacak olup yüzümüzde Allah'ın özü nasip etip kollayıversin. Rahmet. Rahmat. Rahmat. Emdeyiz. Ben atam mencüret, sezgüle başladı. Yani atam 95'te sen. O kişiye demarş bir menzgüleyim. Birinci kuş gelirse, ben yakın cüğümün olmayan ağalarım, akelerim, oğalarım, üpülerim, dostlarım, ecelerim, kardeşlerim, vardığınızlara şu kökselektin soğuk dumanlarından sağlamayla olsun. Size ne deyiz? Daima yaxşılıklar dileyle. Ömür canınızlar uzun olsun, ölüşünüzler cayık olsun. Gayette olmasın. Şu kökselekte susumsallık, maylık, köktaşlık tuğanlarımız, soğuk tuğanlarımız bir tanımazlarına olup görüyle. İlahi zamanlı görmeyiz, yaxşılık görüyle. Benim ne diyeyim, Allah'ın toyunda yaxşılık, zamanlık işleri болады деген başlar. Şuların bağlılığına katışıp otururlar. Benim kölerim bıstır alınca bunu kişinin şartına paylaştım. Uzarıp etti. Uzan bir yanına öyleriz. Uzarmaydılar. Allah'ın buyururken ayrı 6 ayda eğilmişti. Her bir yılda eğilmişti. Bir başka bir süreç otursak, bir de aşağı iş otursak Allah şöyle yetkisini varmıştı. Hiç zamanını görmedi. Rahmet şu çok kengin istirgen. Çok rahmet. Rahmat ağalar, Allah razı olsun. Meslahatlarına jayasыздар. Урматтуу туугандар, бүгүн ушул энелер өскө дагы бир сөз берсек, атайын келип ушул жерде отурат. Аксакал апаларыбыз, ушулар болбосо биз каякта элек. Ушул апалар, ушул энелердин тамамасына жараткан Кудай бейишти койгон. Эмнеге? Ушундай инсандарды жатынында көтөрүп, 9 ай омурткасы ооруп, сыстап, ушул бизди дүйнөгө келиштибизге себепкер болду. Ушул энелерибиздин, аталарыбыздын өмүрүнө Аллах берекелер берсин. Ден соолугу чың болсун. Дайым ушул бизге ак дасторконубуздун үстүндө жакшы дуасын берип, сыйланып, үйүбүздүн төрүндө ойноп жүрүшө берсин. Анда чыгыңыздар. Сөзгө. Отурган жерде сүйлөңүз боло берет. Сүрдөнбө, уялбай. Кымбаттуу, ардактуу аксакалдар, соогу жамаатка куш келипсиздер. Биз эне деме элек, эне таманда этинен. Биз ошо энелерибиз, аталарыбыз, ата болбосо бала кайда? Сиздер бак-бак жашаңыздар, өмүр жаныңыздар узун болсун. Сиздер бар, биз барбыз. Ылай менен акелер, үкөлөр, авалар, тагалар, ышыкса баарыңыздар сак саламат болуңуздар. Ылай менен энелердин атынан рахмат демекпиз. Биздин тойлордо, эң биринчи тойлорго катышыңыздар. Баарыңыздар тойдон башыңыздар үзүлбөсүн. Айта экен балдарым, өмүр жаныңыздар узун болсун. Бир адамды келтегенде өтө азыр оор иш болуп атат, баарыбыз түшүнөбүз. Бирок рахмат. Ушунча жерге келип, ушунча адамдын башын коштурган биздин Нурлан экөөң рахмат.
Kança жерlerге барып келип пулда түшүнүп атат, канча нерсени. Рахмат, башыбыздан баардык нерсе өтүп атат. Жаш болсок да баардык жакшы жаманды көрүп атабыз. Рахмат, дагы эмне демек элем, кийинки отуруштарда биз мындай болуп калдык, аксакалдар, кечирип коесуздар, барсакпы, барбасакпы деп биз эки кыял менен жаман ойлонуп келдик да. Мына жерде кирип келиштере биз өтө кыйын болду. Себеби энелер келсекпи, келбесекпи ар күндө сурай берип кыйынчылык таптык да бизде. Көрсө дагы энени биринчи сыйлашыбыз керек экен. Биз энеден, атадан пайда болдук да. Ошол үчүн биз келдик. Капа болбойсуздар, мындан кийин саныбыз көбөйөт, Кудай кааласа, сиздер да келиңиздер. Балдарыңыздар да көңүл алса, жолдо жолукканда дайым саламдашып, амандашып турайлы. Жолдо көп эле кээбелерибиз көп жүрөбүз да. Ошондой бири-бирибизди көрмөй Токтомураттын кызымын. Апам Гүлшан, атым Зулайха. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн, өмүр жаныңыздар баары узун болсун. Тез болсун. Bana çarptan gördük biz Ушундай менен айтып коеюн, ошо мен группага көбүрөөк кирдим. Группаны айттык деп турабы? Мынакей биздин абамдын кызы, Токтомурат абамдын кызы. Мен да өзүмдү тааныштырышты унутуп калдым. Ушул Токтомурат шалдын көзү Топон дегендин баласы болгон, эң кичине баласы. Урматтуу туугандар, биз ушул группадан айтканбыз, айтканбыз, ушул аксакал эжелерибиз, энелерибиз, апаларыбыз баардыгы келсин дегенбиз. Группага кириңиздер, ошон үчүн дайым группада активдүү болуп, баарын айтканбыз. Капа болбоңуздар, эч кандай кыжаат болбоңуз. Бул ушул соолардын отурушу, соого атпайдын баардыгы ушул жерге келиш керек. Керек болсо балдарды алып келип тааныштырышыбыз керек. Биз ушундай иштер менен алга жылабыз. Болбосо жалгыз тарап болбойт дейт. Алма сөз берейин. Биринчиден ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Алейкум ассалам. Экинчиден баардык келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Ошону даярдаган жигиттерге рахмат, мына бул жигиттер экен жакшы таңертең тең сонун болуп атат. Ынтымакка чакырып атасыздар, ынтымакка чакырып атасыз. Биз дагы ынтымак бар жерде ырыс бар дейт, ырыс бар жерде береке бар дейт. Өзүңүздөр билесиздер. Мына ушунун баардыгы келип жашырта келип жолугуп тургандарыбыз. Экинчиден ушуга алып келип кошуп эмне топтогондор болуп, Алла Таалага рахмат болсун. Алла Таалага рахмат болсун, кошуп турсун. Агада дагы ар көргөн сайын жүзүбүздү көрсөк, бир топко чейин бул ден соолук болот. Паланчаны көрүп келдим, паланчаны көрбөдүм. Деп көрөсүз кабыл болот, паланчаны көрбөдүм. Ошондо бир топ кыйынчылык организмге чедеген, зыян. Амантып жакшылап күлүп жайнап, мына кыздарыбыз, келиндерибиз, эжелерибиз, энелерибиз келип отурат. Жаркыраган буларды көрсөңүз, ден соолукка дагы ден соолук кошулат. Çoğundan rahmat sizlerge gelmişim. Ondan keyin biz akın sundalıklar karnımız kaldı. Bir top Cenab-ı Allah'ın kolaylanışlı olup kaldı. O çok kolaylanışlı bolduğundan mutluluğu kırma gerek. O çok kolaylanışlı çoktan keçirip koyuşlar. Nurumlu gelip karşılık kandı dostlar. Ondan ekinciden en uzundan artık koyarım. 28 günü saat 12'de Tekin Nagır restoranında Şakırağız bağırdığınızlardı. Çok buna ukbadık telefonu uçsun deyip bunda ayıp atarız. Telefonunu çalgan yoktu. Vardı işte düzgün verdi götürdü. Ayıp koyduk. Geriye kalanlar, bilgiye kalanlar ayıp koyduğunda, ekip koyduğunda. En sorumlulukta. Ne diyecek? Şu uyuşturgan jigitlerge, uyuşturgan cumhurçularga çoğun rahmat, ömrü uzun olsun, ölüşü büyük olsun. Ortalığı dostluk kataşlarımız öseversin. Bu nariyattan bala çakalıdır alıp ketsin. Bala çakalar, bütün ataların şu katışçılar, şunu çakmışçılar deyip jakşı jamanlık görüp, arşılık bala çakalı doğulanlar da çakınırak bozuk kalsak. Bundan jakşı. Öğretim var kızlardağı Allah'tan sorayım. Aman etsin bu bala çakılar, memleketlerin olayını görüp, aman etsin daima çok dilerim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.